di salin li benda bûka xwe ye. Pazdê befranbara 2021 deriyê Fêşxabûr Sêmalka di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de hatibû girtin. 24 Çileya 2022 careke din hate vekirin. Ha rênayê dan ji bo derbasbûna bûkên ku dixwazin ji Rojavayê Kurdistanê bêne veguhestin bû Başûrê Kurdistanê. Êdî ev yek jî cihê gazina xelkê ye ku daxwaza rêpêdanê dikin ji bo bûk jî bikaribin derbas bibin. حدود هات گرتن بنده بون که حدود بی وکرین یعنی حدود هات وکرین جی بس بر با بوکه باشور هین و نبویه هنده خوازه ما ام دخوازن حدود بی وکرین ام کارن بکن در ایسی خواه ام هرن آلیه دنیج ام در باس باشوری کردستانی ببین شبر یعنی چه گوتن ji ber ku bûk derbas ji dengê xwe digîdar kareyekê اگاهی ما بگین استانی و کبگیر وی